Evar baş bineran Dilovan Hasanım careka dihatîme xizmeteva bû pêşkêşkirina bernamê Evara Bedînan. Bînerên hêja rolê aynan dê aştevaya civakî da peydabûna çendîn grûpên cuda cuda taybeciyên tondrew di nava aynan de taybetî jî ayînê Îslamê boçî li devera rojhelata navîn ku pitîriya wan ayîndarin girêdayî bîrobarên aynên cuda ne lê de heman dem de çendîn grûpên terorîstî lê peyda bûne. İslama siyasî çi ye? Pêkvejiyan lê Herêma Kurdistanê hebûna aynên cuda çend şiya pêkvejiyanê û aştevayiyê mûkom bikît, çend şiyaya ayîn, çend şêt xizmeta pirsê netewî dabit. Bo bersivdana van pirsyaran û van teweran me mêhvandariya zor berêz Dr. Şewket Sindî taybetmendê Hizra İslamî de heman dem de mamosta lê zankueza xwe. Dr. Tu bixêr bê wekû diyar ku babetê me rolê aynan dê aştevaya civakî de. Awakî giştî ayîn dişên çi tiştî pêşkêşî civakî bikin? بله سپاس و سلاو رز بو جناب تا و سلاو رز بو برنامه تا ایوارا بهدینان کو روزانه خلکی ما پیشادت بتو سلاو رز الهمی بینر المال خوشتبی و سلاو الجل ما الملت ما الهمی خلکی ما و سلاو الپیشمرگین کردستان و سلاو لگیان پاک شهیدین کرد و کردستان بر بله طبعا نسبتی آینا وکی امت زانن آین یکو امت شین ورگرن وکو پیناسه تشتی کو آین بد او تشتی اوی کو اش اسمانا بو مروباتت یا کو گریدای بخدای به آین او پیامه او رساله او برنامه اوی کو خوده بو عبدت خود شکرینه اوی امشین بجنه آین اما وکی دی گلک جارا مروف هنک تشت دیجک باوریه پید اینت هنک تشت سرشتی آن هنک تشت دی مروف بو مروفی دینی پدتج مروف پیبتی دا گیدانه بس نه اینا حساب کرنه آینم نسبتی ما وکو پیناسا آینا Yani hemşin bejin ol o ayın cudaya بله ayın berferehtir. بله آین گشتیه اول گریدای جواب جواب Sabit ehl-i kitap tenete nehjmadın ayın. اهل الكتاب آنجيك امشين بيجن ابد كو پیامت آسمانی هی ابد کو دیانت آوان گریدای پیامکا آسمانی و ام نسبت ما کو پیناسن بجنه آی رول وان ayna dınava civaki da bu çiye yani kopiteri aynan meremdarın. Yani heker em her ayine ki vaku ayin şuruve bikin anje em ben bere xwebdine peyamavi ayini et her ayine ki Xudayî da evet ku Xudê Teala dana mirova her destpêka çêkena babê me Ademî heta giheta dimahek peygamber ku peygamberê me Muhammed salavat xwedê ser bin heker em bên û bere xwebdine em peyamê şuruve bikin پیام آینا ام شروع بکن شروع کا هزری فکری شروع کا زانستی یا راست و درست بو آینی دو پیامیت هر آینه که دهنه پیام ای که اویا کو گریدان مروفی خوده به یعنی مروف وکو آفراندر خوده یعنی وکو کو خوده ام آفراندن یعنی ام خلق کرنه ام چه کرنه ام دی چوا پیوندی مل گل خوده بن شیبه به پیوندی ریکت پیوندی ناس کردن ریکا و پیوندی او پیوندی دی چرنگی بن ایدی آینش بو آینیجک شیبه به جدا بیه Dizi peyami de kur. بله بله ابا پیاما ایکه همی آینا ابا پیاما ایکه اف پیاما هنیجه کو ام لاو بر خوب دنیو بچن پرتوکت خدای ام پرتوکت سماوی آنجک او دستوری کو پیغمبر به هاتنا صلوات خود سر حمابن هاتنا هکو ام بر خوب دنیو ابا 25 صادیه 25 صادی اف همی پیاما دا یه پیغمبر دا ابا کو مروف دی چاوا خودی ناسکت دی چاوا ریکا خودی زاند دی چاوا خودی ویدا گیدان چه شوی تو دی به مروف کی خدا ناس ابا پیاما حالا کی بریم گهنه ادوی بله پیوندی مروف خودی آیا پیوندی که اکثر کو ناب چه کسی دی بجداری به پیوندی بن نخیر گفتن این پیوندی که دنابر مروف خودی بتنه نخیر هیچ کسی که و هیچ آینه که آن هیچ کسی که اوید کو حتی خودی که نه پیغمبر جه نابطه واسطه ریکت خودی دا هر انسان شما وقتی خودی تعالی چه کریه ام همی وک اکید چه کنه چه جدایی نافدینا مروف دانینه ام مروف همی بندت خودی نه عبدت خودی نه و هر مروف که او آین تا مباشر
خودی و گرید تو پیتوی چو و ام بین واسطه تو پیتوی چو واسطه نبی به بگیردانه افه پیام ایکی هر آینه که اسمانی کو خود تعالی دایه هر دست به کا چکن امرو و حتی دیماهی پیام دوی یا پیام گرینگ افه کو رول آینا دت خویا کند آشتیوانا جواکی دا افه کو او پیام دیا آینا افه پیوندید مروال گل مروبا یعنی ام مروف ده چاوال گل اکودو وکو مروف جین ده بر خود تعالی دیسا اوجیک اجبر کو داکو کشمه مافی کسی نخود داکو هرش ما سنور خواه بزاند دا کشمه در بازی سنور ایکدی نبود خود تعالی هبینا مروفی دا هر دست بیکا بینا تکاتوری چاوابه وکو مروف زواج و جن و دیباب و خوشک و برا و خیزان و جواک و گند و عشیره و ملت و نتوه اوه همی ایدی خود تعالی اوجک همی ید بوما دستور کرنه دستور دینا 75 ساده پیامت پیغمبره یا دوی اوه کو شیو آینداریاته دیکنگی زانو که امروبه که خداونده امروبه که خود ناس کرد وقتی بدرستی و پیام دوی جیبه جید کرد کو پیوندید مروبه پیوندید مروبه گل مروبه وقتی تو او پیوندیات راز بد درست بد و تو پیامکی درست و تو کارکی درستت که و قنجت که و باشد که هنگی پیوندیت تلگل خود تعالی ده زانو کجتشند خود وگیدای بس هگر تو تشتکی آشکرا بکی و پیوندیت تا جواکی برو واجیوی گوتنا کتت بیجه و آن او تشتا تا باوری اینای و آن تا بو خلکی را جهاندیه هنگی او پیامات یا ایکی راست نه تا درست نکریا آن تا جفهم نکریا آن تا نور گرتیا یا انجک طول برانبری وی اولی وی آینی وی دینی تو درکتیه به وی آوای ریکا که کومرو با خوده امشه بیشه ریکا که تایبت پیوندی تا خوده وی بله لی ریکا دوی کو ریکا گریده یا پیاما اردیه ناورا مروف آده بله اما که مروف پوتر پیتیوی کیش کنه دمه که یا ایکی تایبت یا دوی گشتیه یا ایکی تایبت بس او تایبت یا ریکا خودتا یا ایکی او بمروی یا دوی رسمت کد یعنی چکو وقت امتین مثلا خودتا راد بیجد پیوندید مروال گل مروبا جواک داد پروری وکهوی براتی پارستنا مافا وانتشتوانا دی چوا تا او هیس هبت آن تا او تشت هبت کتبان کارت هبی که وقتی تا باوریات تا پیاما ایکی مکن وقتی کتب زانه بله کتب مروه که تو خوده و گیره دایه تو خوده و گیره دایه او پیام تو کسی که خود تعالی تو نش خدایه بلکه خاطنا تبو به دنیا حتی تشبه دنیا چه بو مبسته که بو برنامه که خود تو دینه یا ای که پرستناوی ناسکرنا خود تعالی نه یعنی گله جاره شاشید تدگهنج مثلا عبادت رب العالمین بری تو عبادتی بود که تو خود ناز بکی ناسکرنا خود تعالی نه پاشی او ناسکرنا خود ایدی دیوال مکد کو امد جواک خدا مثلا کشم ظلم کسی نکرد امد جواک خدا مثلا براتیه بپارزن آشتیه بپارزن خیره ایکو دابن چکو او پیام دوی او همی ادبتا دستور بو پیام ایکی دکتور اویتا آماجه بدن براتی عدالت و کوی ایک دو قبیل کرن یعنی اوه پیام پتریا آینه اوه همشه بیشن خالین هف بشن آینه نه خالا هر گرنگا صد هفته ما آینات گهین تا ایکو دو خاصة آینت اسمانی کو امد بیشن تشتید گشتینت آینه دا او تشتید گشتید آینه دا مشترک ام ایکن ام ایک پیام ام ایک پیام هیا بله صد هفته همی آین سرکهنیا وان ایکه کو خدایا و منهج خود تعالی جک هر ایکه بس ما گفت ده مثلا شقیناق با قیناق آن شیوه و یه هاتیا گوهر سلامن آینی اوین کوب آینی راد بن شاین وان سروان خالن هف بش کار بکن هر ظلامه که آینی مؤمن بتو ایماندار بتو باوردار بتو باوری هبت کو اف اولوی یه خدایی او پیغمبر کوی باوری پینا کو پیغمبر خدا او اف نامه کو خدا دایه نامه کو خدایی یاوی وقتی وی زمانی وی هما اف تشتا یا جبجه کریه او خالق هر گریه ماصلا مادام اف پیامن هنده جوانت آینان دهنه آیت واقعی ده او بویا پراکتیک هگر ام برای خواب دینه قیناق بو قیناق جدای راستی
او قیناق بو قیناق تیش قویناقی همیا باشتر شابتا پراکتیک و پیامه بنا واقع بديتنا ما مرشنين اكو كيش قيناغش كيش كي جرينكتره چونكو مثلا جل جاره هنا قيناغ دي بره خدي پیغمبر تدا آمادنت حاضرن بس دي بره خدي او جواك هني حتى کو يعني الناس كنا وان بو پیغمبر او باوریان پیغمبر ایناندن يعني پیام وان پیغمبر وان شت هني همه دي بره خدي او تو وقتی پیغمبر دا همی جیاناوی بوری بس بو ملت خو ریکار راست یا خوهر بین تر ریکار راست ایدی گل جارا او پیغمبر جیان دا نامید شنیکا پیاماوید بتا پیامکا جهانی عالمی خلقک و پیام دست پید کد همشه بجن نمونه اسلام نمونه اسلام نمونه مسیحیت نمونه یهودیت نمونه ادیان دیت بری وان ادیان دیانت ابراهیم پیغمبر صلوات خدا سلام بله نمونه ما وکو ادیان ما گله نمونه هنه دکتر گله جات هدا گوتن تایبت او کسن کو دیتن جدا سر دیانت هاین بجد دیانت تبعی مسیحیت یهودیت اسلام بج بو قناقه کا تایبت هاتیه آیا وراسته مانه تو زانه اما برسوای تشتکی گلک ساده مرو شد بدت بیشتوانا و مرو براسیج زاند کو شاشیاوانا اوت هنه شاشند و بو چونا خدا چونکو اگر پیاما مروواتی بو وقت که بد بو دمه که بد بو زمانی خاصتا یا آینا بو وقت که بد یعنی جار همی آینه خود وگیری داینا یعنی همچنین بجن پیاما همی آینا انسانیته پیاما همی آینا انسانیتیه دادپروریه تشتی گشتیه اینه پیام همیا براتیه یعنی کو مروف همیش ایک خزانه نه بشریت همی ایکه پیام همی ودیا پیگوژیانا جواکیه اینه یعنی هر آینه که هاتی وی جواکی گهین تا اکودو يعني او جواك ام كردي ام بيجن ري خصنا وكو هاري كاري عربي دان ام بين التعاون يعني اسس التعاون بين التعاون ازبارم جنابتا کو چندی کنفرانس دا بجدار بویا ازبارم رسلی هاتیا گرتم نمونه کو ماليزيا بله تایبجت بیاوی اسلام هزرا اسلامی ده بس بو چی گل جار تفسیرن جدا بو تکستن آینی تیتا کریم تایبجی نگرم نمونه بجن قرآن کو هر ملائک آنجی هر عالم کو خود تفسیر کرد هر گروه برجواندیا خود تفسیر کرد آیا وش برفرهیا زمانی نمونه قرآنه يعني او جروبا ديف برجوندي خب كاردينا بله طبعا ما بدري كاكدلون بيت ام تشتا فرق بله يا ايكي اسلام بخوا وكو دين نص اسلامي دا هناك تشت خود تعالى او مجال دايما كو ام الديف زمان ووقت ودم خوا بخوا حضرت دا بكن يعني خود تعالى نص يا دايما بجشتي ایدی ناس کردن و فهم و هزراوی یا هلا پیویامه به پیویامه به که ام بخوا اودی جوار گیرن مجال هزار کردن مفای جوار گیرن بله و هنگ ناس نخیر قطعینه او اوید قطعی او چو که مزیدهی کزش ما حق تدا نینن مثلا عبادات رسم عبادات یا هاتیه خویا کردنه يعني ام دي شو عبادات خدي كده او عبادات نكمت بالنزيدات بن شو مفسره مثلا بيقول كي هيبه رمضان يعني هيبه شهره ايدي كشمنه شد بيشت امي كنا 10 ان كان 15 كنا ودي نبيجت اسلامي بينجد كشمنه شد ناكل بكن ندريج بكن اف هيئه نبيجت مع حميد دينا بس مثلا ولا مجال جديده اما بيجد مجال كري فروتين دا كجانا انسان حميد سال كري فروتين اما خد طالب جشتي قلت واحل الله البيع وحرم الربا بجوي بيع تو دست بدستت که تو جین بجینت که تو پاره مقابلی پاره دی تو بچرنگیت که اوا هنه خود تعالی بو مهیلایا بس مقیاسه که بو مدینایا ام غشت بیع ادانه کن ام حیلت بیع ادانه کن کشما یدی نخاپینت کری فروتن دا بس اما کری فروتن تو تدا آزادی یعنی تو تشد ایک وقتی دا 4-5 نوع اتشتابه کری بفروش یعنی بوتا یعنی مثلا دی مارکت کی وکی دی مارکت کی وکی ممکنه تو
تده صد تشتاينه وقت اسلام كري فروتن حلال كيريا نقول ده كري فروتن ما بس بيت تو قميص بتنه بفروشه اب دكان دي بس اب فروش اب دكان دي نه هم تو آزاد هر تشت كده كوتي ده كري ده فروتنه وملك بد انجيك تشتاي بد كو خجي تده بيادك مثلا نمونه دي هرم ازن الماء زانينا خذ تعالى القرآن بجد بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إدي علم درجات علم بياسة كي مروف هبت شركة الميدات تشند بچه تدي پیش کبی بجا او مرو بسرمان بد نه بسرمان بد شرقی بد غربی بد ملتکی افریقی بد راج بد سپی بد او خود تعالی بله خود تعالی هیچ سنورك بو علمي ندهنايا يعني علمش تشتت بيروزة جانا بشريات دا لو ما نكيج افريكا يعني تكنولوجيا الجل هبينا خو الجل بيش كتنا خو بس هندي تد علمي دا بيشتر بشي يعني بوت ما مجال تدا هي وتشيش تدا بك ها يعني تكاري اينا دا ما بيت امي بزانن نصيا هي او يعني وقت بيجي قطعي الدلاله نصادي جهه فكيريا تدشي بخا وكو جان خد تعالى يا ابو مهلا بيجي او علم جهه خد تعالى تحديد نكريا نقول او علمي هنا بيت اله تبشي علمي فلان ديني بخوينا حدا عالم بنا هم قلت علمه يعني مثلا ايكدي علمي هندسه خوينه عالمه ايكدي علمي طب خوينه عالمه ايكدي علمي جيولوجي خوينه عالمه ايكدي علمي ديني خوينه عالمه ايكدي علمي ياساي قانوني خوينه عالمه ايكدي علمي راجهاندني وكيوا وكو راجهاندن بله وكو راجهاندن علمه حمي بحث زاني سكرا او علم كوكو علم اواكي جشتيت برجواندي مروفي ده يعني هندك تشتي كودما هر زانسته لتيتا تشكين خرابيا مروفي تدا وانا تشك ام بيجن بومبا افتشنو ساكو كوم او اصلي كاغدلوان اصلي وكو علم بيروزه وكو علم لبكارينا وكو ها بس شي بكارينا ها هنگي او گردانا تب خوده و گردانا تب پیاما ایکه و او دی بیشتر تا کجاری آیا اپ پیاما هنه یا خیریت بکار بینه و درسته یا جو وقتی تو علمی بکار بینه خرابی تدانه ها هنگي او پیاما تا خوده و انسان بیرو باور هبت و باوری بخوده و گردایی بد دیوی چکه خویه علمی ویزانینه وکو ویگاف که طبه داد یاسای داد راگهاندن داد امی بیشنت پرورده داد بو مروفاتی ابتدا کارینانه و مروف پرکاوی علمی برای خود چند پیش کتیه و چند جیاناوی هاتیه گوهرنه و قیناق بو قیناق نه اکو ویگاف که ام برای خودنه مثلا جیانا جوا که ما یه مروفاتی حمی وی قیناقه هکر ام بزفر مثلا هر دیرو که تاریخ کا دیرو کا شهرستانیت عملت اب خوینن بری 500 ساله 600 ساله 1000 ساله اب جوا که هنه حمی کادو کسب و جاناوی 100 میلیونش بگاف که جداتر بی و فرقتر بینه بله دکتر دیسا گرم بحث جواکن آینی بکن تایبجی کو اسلام بوچی گله گروپ پیدا بونه آیا و بوی آزادی و گرد یا کت خالدوی ده تماشه پیدای تکستی بو متلت کم هزرا خود ایده بکن نخیر بوچی گله گروپ تایبجی هنده گروپ تونتراون بله طبعا آینی اسلام آینه که سپاس بو خوده يعني ما آين اسلامي دا ميزان هي ميزان آين اسلامي هر تشتاي كو بيتا حسب كان آين الدم ما دوجي داري تنت اسلامي دا كوت امدي تشتاجي ورگيرن يا ايكي قرآن يا دوي سنة پیغمبر يا صلوات خود سربر اف هر دو جداية هنه جد اسلامي عالم اسلامي حميل متفقن سربان جدرا وقرآن او كتابة مقدسة بيروزا كوبيقاف كل بردست ما چاپ كريا دستور جانا ما بله همي تشتت دا هيا والسنة پیغمبري جد بشتي وفاة پیغمبري صلوات خود سربن علماء اسلامي الدفع علمي كود بجنة الجرح والتعديل يعني اويتو جي ورگيري اويتو بديجي همي اينان الدفع علم الدفع زانستي فرمودت پیغمبري جي همي كم كنا بيقاب كأمد بيجنة الصحاح الستة يعني هر شش برتوكت فرمودت پیغمبريت كو يعني صادق بدترش هشت صادق او فرمودت درستت قال هنديجك هر علم السر شولت كد كو هكو تشتاك كيمو زيادة هيك لي زيادة بيبد علماء السر شولت كد أبا بالنسبة هكو هم بين بلا خبدنا قينا غاوي
بشتي وفاة پیغمبری قیناغ علماء دست بید کرد العلماء ورثة الانبیاء او هر چار مذهب فقهی اسلام دینانه هر چار مذهبن بس اول مسئله فقهی دا اوانا چه کریه مگود او خالا ای که او کو علاقت تب خوده و اوید قطعی اوانا چو علماء معرف خودی ناکن او خودی تحدید کریه نوع ایمان باوری عقیده خود ناسین ایمان پیغمبر ایمان کتب سماوی ایمان رجا قیامت او همه خودی رسم کریه کسش ما چو اوادی تدانید ام نشه چو اجتهاد و تفسیر و تأویلات تدا بکر بس اوادی یا جانه محق تفسیر و اجتهاد وانا تدا هيا ادي علماء او قناغا فقهي امد بجنه هاتا ديناندنه بشتي 100 ساليه ايكيا اسلامي ادي برفره بينا رقعه عالم اسلامي وداخل بينا جلق نتو اين ديد اسلامي دا وراجهاندنا جلق خلقي وان اديان بريهينجي بو ايمان خويا اسلامي وداخلي اسلامي بينا الفيدري داخل بينا وان بو اسلامي والجل اسلامي كورتيا وقتي وانا الجل اسلامي وانا بخوش كولتورا كي دينيه كيف نافان ذهبي هالفيدري فلسفه اسلامي ذلك فلسفه اسلامي ذلك يعني فلسفه اسلامي تركيزي تسر چتشتي فلسفه اسلامي تركيزي تسر هندي كوكات دي تشوا ديني الجل علمي وعقلي هر دوكا كي كي اك كو تو خودي بناسي او خودي ناسيناتا ببترك كنتو فان علمتهاني حمي بخد خدمتها مروفاتيه ده دين دار الشايف يمكن بله دين دار ميت علماء بسلمانه ها كنت فاكر الفلسفه الاسلاميه ما كولتورا كي وديش كندي ابن سينا فارابي يعني حتى بالنسبه ما كردا مثلا اكو ملاي جزيري يعني اشقاء الهي دا ان اكو احمد خاني حتى اكو فقيه طيران يعني الشعراوي هي اب يعني فلسفه ولي ديني كيرات ده هي بل الشان وربط نافدينا فلسفه ديني وفلسفه اسلام دا بكر چوكو كاك دلوان مد اسلام دا خالق ديش جرين كهيا اسلام دين وحضارته يعني نهم بس اولى وبرستنا اتهنا ديانتي دينا پیاما هنك ديانتي دي بس پرستن بي عبادت بي اوان مروفا بس پرستن اوان الجل خود تعالى امشي بشن وظيفه وي ديني او بيا كوبتني پرستن نام وي ديني رساله وي ديني وظيفه وي ديني او بيا كو اف مروفا دي چا پرستنا خوديكن أبا ناموان بيا بس بومت إسلام دا إسلام دين وحضارته يعني شوانا أفاكرنا شكو خد تعالى بيجد وجعلناكم خليفة في الأرض يعني هبينا ما سر بأرضي بارستنو عبادات بتنينينا يعني هكو بيقول كما أم حمي بسلمان آن اودی بس بین بچنه مالت خوده و عبادتی بکن خود تعالیش مقابل نکن. دکتر مادام کو آماجه پیاده دادن بروف خلیفه خودی الاردی. بله. مشام خلیفتیه با پارزن دو آستی بر پرسرتی دارم. بانه هکر ام بره خواب دنیا پیام مروفاتی آنج شهرستانیت مروفاتیه دینه یعنی شهرستانیت مروفاتی و خاصتا ام بینت اسلامی دا. اد اسلامی دا گله واضحه. چونکو ایکش وقت بیشم بنیاد آواکرنا دین اسلامتی اوه وقتی اسلام وکو نامه هاتیه اسلام باوریه خواه دینی دا یعنی سرتا فرد کد یعنی سرتا فرد کد که تو ادوی باوریه خواه دینی دا تو باوری تب همی پیغمبرت بری پیغمبر خواه بد تباوري بهمي كتابة بري كتابة قرآن هابت بلى تباوري ملائكة خده هابت تباوري أو رسالة الشرعات خده تعالى بري الشرع كرا منهج كريا منهج خده بتباوري بهابت أتباع وان ديانتا يعني أو كسد كو ديفان ديانتا تشن السرطة واجبة تبارستنا وان بكي يعني او كولتوري وانش سرتا واجبه بيتا بارستني يعني بيقول كي اف ديرت كو ام الكردستان والعالم الاسلامي بينن اف كنيشت ام العالم الاسلامي بينن ديانتي دي اخر حمي او بري اسلامي بشانت هزار صاله بس وقت اسلام جهاتيه وكو كولتور ريس ليجل شكو ابا وظيفه اسلاميه ديني بيا ابا وظيفه اسلاميه ديني بيا كو كولتور ديانتي دي حتى مروف ديانتي دي السرما كو ام ريزيل بيجر سرما امریزی بگیره مثلا دکتر اسلام داد سردمین کیفن دا اسپیکی دا وقتی تکیسک پاراز با جهک فتح کربان جزیه هبی جزیه نه جزیه نه او بابتا بو نه جزیه نه او جزیه هگر هاتو بسرمان
وقتی ولاتا که آواد ناما اسلام دگهته و هنه کس ببینن سر دین خو اوان مروفا هگردوید بسلمان وان بپارزن يعني او بيج مثلا مبخوا هيزو تشتاونين ام خو بپارزن مدوید هيزا كبد ما بپارزن چونكو مگود ایک شواجب بسلمان وان بپارزن پارستنه حتی کلتور پارستنه وانه برچی دا کنی شاوی مروفی توید آینی او پیروی کرناوی بو دینی بیتا پارستنه بو وی کاره هنه اسلام او جزیه دینا یعنی مدوید اول تشتاق بیترون کنه بو خلکی حمه جزیه نه او افضاریبه و تشتاقی گفت که امد خلکی تو ارگیرن آنجا توریش خلکی ورگیره تبوینه چکو بسلمان نبیه نه داوتو پاريزي لو مانك وقت هناك خليفه ضغاتيه ونشانه وان ديانه بباريزن جزيه جنيه ورغرتيه جزيه جنيه يعني بو بارسنا روحي بو بارسنا وانا وحتى امام عمر وقت البريه کسی جهر بوریا برای خدای پیرنبیره که یش هست کتیه و گوتی پاتبو چی تو وی تا هستی نادی تو تیویره گوتی ما اچه بکم من اشول نکم جزیه ندم امام عمر دمادی که گوتی نه وره امام عمر دی تابتا از تا مدفدره که هم دی پاراده نده چکو وی گفت که توی ضعیف بیه هزاتا یا تا هزا شولی نمایه چوش بیت المال پاره دادی بله دکتر مادم کو دیانت اب گشتی اسلامی تایبتی خدان وان پیامن جوانن و روشلات اناوی شرق الاوسط کو تناسکن هلینا دیانتا بله لبوچی پتریا دورن شرق الاوسط انجی بیژن پتریا گروپن تروریستین و کو القاعده حتی داعش شرق الاوسط پیدا بین هلینا دیانتا ده بله بوچ بو چبین اوانا کاک دلوان بلا خلکی ما حمی و پیامش موارگرت از دی بیژم بله آشکرا ما گوت دین و تو خوده به بگیره دانه بود چی اف ودیا پیدا بینه اف گروپ تهتن را پیدا بینه دین ات روشحالات ناوین دا وكو برنامه بخاطر ديناندني هزت دي يعني افكار دي هاتنا اب برنامه الشريه او كاسيت كو باوري بايناني ان ايمان بايناناين او خب اينا و گرنادن اوانا چكر اوانا سلطان بخو قانع كرن اوا بينا متبعت سلطانه ايدي اوانا چكر سلطان قانع كو سلطان ديني بخو بگيره بدن يعني دين بسلطاني و بيتگيردان نه دين بسلطاني و گيردان نه خودي و گيردان وقتی دین خودی و بو خودی و از تو بو خودی که وقتی نه بو خودی بتو سلطانی و هات گردانی خلیفه مقدس کردن یعنی سلطان مقدس بی بو تبیجم مثلا امیر مقدس بی رئیس دولت مقدس بی هر کی که لقب کی وصا جناب دینان سر خو کو وتو ترکاوی را دین خو خودی ناز بکه اف دکتر از بسیارکم آیا مادام هنده کسیم کودیجی دینی اف پلانا پروژه دانان و حتی راده که واقعی داتا جهینان آیا او کس زیرک بونه یعنی ظلام دینی لاوز بونه لپشتی و پیوندیه کاکا شور کرم که کاکا شور الو شوانی باشی بره سرچاوا گلب خیر سپاس کرم که علی کرم شوانی باشی صاحبی سپاس دنگت ادگهد الو بله دنگت ادگهد کرم که الو کاکا شور دنگت ادگهد کرم که تا چه پیام پرسیار هبو سپاس بنیانتا بو برنامتا راستی بله گلک صاحبی زور ممنون کرم که کاکا شور اگر پچای دنگت تیوی که بکی ده باشتر جناب دکتوری بله بابت که زور گریم که آخوز گوت دین يعني دين بمروي ومروي بدينها بله ايه فرصاته چه بو دين شريطة خدمات الإسلامية ده بس من زي الجناب دكتور بني تعريف فتوحات الإسلامية طبقت ورأيه بدأت خليفات بشتي في خنبري هوتين أو فتوى الدين أو فتوحات الدين أو مذابح الترين نوع إسلامتي أو يعني رأيه بيتشا
وسپاس بوتا بو برنامه‌تا و گلک صاحب ان شاء الله جواب- هردم مصاب ما برنامه خوش بله دیگه گلب خیر سپاس کا کاشوری ویا بردامیه دکتورم برسوا کا کاشوری جناب نه تفری بيجن بري اوادي كاكيش اوادي تربيه كرم. طبعا كاك دلبان خيايا تاريخي دا يعني كا وقت خود تعالى الدنيا تشيكريا دهس هنا هيزا خيري وهيزا شري يعني بعد زردشتی ده بو يعني نخ انا متحمد يعني هذا يعني زرادشتي دينه كش لبا بو چی زردشتی اما جبت هریمن و اهورامزدا مهم اوانا اسلام ممكنه ده اما جبت هاته ده بله وقت خود تعالى دنيا تشكيلات قرآن داد بجد النور والظلمات دارين يعني دهزت هند جيانا بشرية بله بالضبط هنديك هيزا خدايا هيزا روناهية هنديك هيزا دي طارياتي يا اوكو امد بجن يا شري وخرابية يعني يا شري وخرابية يعني كيش هيزي شيء يعني اد بجم هيزا ديني وظلام الديني اد حمي وقت هذا يا شاية في بياما خدي بباريزن ايش بتشاو شاية بباريزن شكو افرو كاشك دين اد جواكي منو تدا ود بشرية حميدة ايكش ضروريات جانا هر ملوفاكيا بس او سلطان او هيس او قوات او برنامج وان دينانا همي شكاندنو همي فاشل بينو همي هاتنا الرخاندني وبرنامج وانا تاريخ وكم بيجن خانيد كتابه يعني هر چند ساله قد برا خوده شهرستانه تك شو شهرستانه دي هات يعني هناك سلطان وهناك حكام او شون هناك سلطان وحكام دي هاتن برنامج وافكارت وانا جدانه بس پیام ديني نا چكو پیامك خدايا چكو پیامك الهيه چكو پیامك وادیا چکو پیامکا مگود یعنی گریدای نافدینا نه تا گورینه نه تا گونه چکو هم روجا خود الدنيا دینایه از دو تشتا بيجم كنا تا گورینه روجا خود الدنيا دینایه حتى دومای جانا مبي خود تعالى تقريبا وكل بيجن ديانتها كتبه موجز بك مثلا بيقول كي بيشتغل السيده كامل بيت ام ديانت چار كلمه بزان ديانت شيء ام ازيف تبي ايات القران بيجن كو حمي ديانتات كتاي بيجن ان الله هنديك خديه يأمر هر تشتكي خد تعالى امر بكريا ايش الرجاء ايكي امر فاتي حتى الرجاء دوما هيك يكون بالعدل والاحسان العدل او الف شامل بو هر باشيه كي شاكي كي قنجيه كي والاحسان بو هر شولكي مفوق قنج باشتي دا وينهى امر خد تعالى نهي الشكريه عن الفحشاء والمنكر ديسا او الفد هر دو الف جبو چنا بو استغراء يعني بو عامل بو هر تشتكي خراب ونباش وظلم تدا تاريخ مروفاتي تاريخ بشري دكتور هرم اما جبي بابت بدن كو آية تقولتي هندك كسن كودشي آيني انا بيا باري بنا آين كارينا بو هندك مرما آية سركردن ان ريبرن آيني انجيل سياسية حكمرانية ولاتين اسلامي بياوي يعني كفتيات خدمة طوان جورا كسان وان بروجان ده نعم كدنت خدمة طوان دا اوان جالك حكامة بيدا بري دين بو خاكرنا كراس او قلنا شو علاقتنا بديني هببينا نتشوش ديني فهم كلنا نتشوش ديني زانينا بلكو اوانا دس حالاتا دنياي فيها اشبوكو دين كرنا وسيلة بالضبط اشبوكو افي دس حالاتا هني بشن يعني بوخا بهرا بتر جهي وان بهرا بتر مروفا بوخا راكشنا دي كان دين كرا كراسك وسيله بو ارمانجي خوا يعني من ضمن مثلا اموي امويات ديانتش همي كراسه ديانته شيش نهلا يعني كراسكي السلطاني يا دنيوي كرا برديني خدمتا هناك كساو هناك جروبا هناك جفاك بو خدينان منافي ديني ايدي او تشتافيا منافي ديني كرينه بس بسيار ابيا ما بو كيما يعني كيما او سلطانه او خليفه او منهجه او كاسيت كل قال نمان شون وخده ومنهج خده مروفاتي ما ولی دکتر اگرم بحث داعش بنوك نمونه کو دكذا بسيارة كاشوريش جابدن كيف هذا بالله بتن تشتي مجاسي دماي تبكم كو كريداي داعش بس كاشور بحثت كده كود بيش مادام دين بومروفيا برماي فتوحات او خليفين بيشتي كاشور اسيبيت دكتور چاوان بين كاشور اسيبيت كم كو ام
برنگك دي بابتيانا موضوع الديانة خاصة إسلام بخويلن أنا مخابني بقى اف تياري ما يه ام من رزبوان هنا الراستي تياري ألمانية ما كردستاني دائما ديني وصا بناسات كد كدين يهاتا شوليوي كشتن وطالانكن ويرانكن خلقه بوچ وساعت يفهم كره اوه بوچون تينا چوكو او تيار اصلا باوري بچ ديانت اناين نب اسلام بتنا تمام ديانت ديج ناينت يعني دائما اوه امد بيجين الدهري ان مرمام بيجين دكتور بوچ افزر بو وان جورا كسان چي بتايبت تو بيجيت علماني بوچ بل. هزرت كن كو هما دين كشتن سربري اوه خود تعالى القران بيجت حمي زمان هذا ده هناك هبن اويدكو اش ديني دركتي لو ما پیاما دینی هيا چونکه او مروف نبغانا پیاما دینی داب دی ماهی کد باشه دکتور اگر دم. ام گریدن گل داعش بله نمونه کوتا نمونه جوانی ناله بله. داعش گل جات حساب كرين سري اسلام آیا واقع اس بحمي مقدسات الاسلام السين تدخل كو داعش نروجابيه ونافيغاف كي ونبوصبا هيج علاقه داعش باسلام بنينا داعش جروب عسكريه مخابراتيه حزب بعثه فاشست ودكتاتوره او استاكيد جسر كم وبرنامج جديد داد فضائيه كده الدسبيكا داعش هاتنا وبيدا بينا پیدا بینه هاتنه داعش برنامه وانا برنامه کی در و منظومات دینی حمیه هگر تو بگم که برای خود او امکاناتی دست داعش دهنه ممکنه ام وکو هریمک وکو دبرک ام دفاعش کرامت خود کن شرف خود کن دفاعش نامیسا احتمالش انسانیته مروباتی حمید کن بس ما او امکاناتین او امکانات داعش هنه دكتور قال او امکانات داعش هنه ده مديتن يعني كو كسن داعش انجي اميريت وان انجي دان بدانت خودت قلتم دي شريعه اسلام نمونه دزبرين جددان افتشتا يعني نخير او آیا اسلامی چه وب کارتینا اوب چه کارت بالضبط اسلام وقت اسلام وكو دين وقت هر عقوبه کا دینای مرما اسلام به اصلاح کردن جواکیه مثلا يعني دزبرين بله اصلاح کردن جواکیه جددان. مثلا دزبرین کنگی دی دست دبرینه وقت انسانك همي تشتي جانت درز بن يعني معيشتها بدو كتها بدو همي تشتهبن وتو بچه تو ريكا درست نگیره ريكا خلط بگیره بچه مال خلقی بظلم بتعدای بینه او مالک و خلقی کو بخب زحمت و تعدای نایا توی مالی بینه و تو مال خلقی لی بده طبعا او دست هنگی دسته کی فاسده يعني لشتا يعني ايلا بتبرين وكي سرطان يا ما اله دز بتبرين بس دكتور يعني بسيارة ما ابي بسيارة ما ابي مثلا مسألة كزانستي عقلنا لا هزرو عقل برو نحن كمسألة كفيكوف كي جل جرا لشيما هناك ورمي تدا هنا دكتور بيشتدا فلان ورمي فلان درها ما او ورمال هنا بان الجوتشيسكي ان المثاني ان مثلا فلان دري دلي ما هستي والرهي والدمار وانا شولب يا بس بيشتدا هكر اف نعتبريني اف اعضاء دي حمي قابلي فساد بل الدكتور هكر قابلي فساد بس ولا برا خب ده اويجك برا خب دي يعني وقتي هاتيا زماني هاتيا يعني او خليفتكو اسلام فهم كرنا دستي كاسي نبرنا خاصة وقتي مثلا برس هبد خلق معيشتاوي ودي نبد مهم يعني هدفه ايه كي ياكو او تشتا شريعتي قوتيا اصلاح جواكي بيتك يعني مجتمع مثلا بيقف كما مال كردستاني ان مال مجتمع امرواتي حمي زندان هنا انينن زندان تنه بس فرق النافدينا هناك دولت هذا زندان توان وهناك دولت زندان مثلا بون من زندان كردستاني كوبوينا تشاك سازي بالضبط زندان كردستاني چونکو ما وکو هرب وکو حکمت وکو دسالات سیاسی به دوری مدوید ام جواکی کی سالم بد وقتی ایک الشريك دار كيف خلاتيه جد كده شكو هنا خلاتيه جواكي ده هنا فيتو سزا بده دكتور مرام بس هنا دريدي ابا مثلا دولتك جيران ما جيران ما روجانه چند کسا کا سيداره تصفيه خلق جديد كده آیا زندانياوي ممکنه ابي هنه نابه خودش هنه دشتاد بس مرام نابه خودش اینا نمونه دم کو کسا دیزیب که احتمال اگر پی تی وی به دست یونایت برین اگر نه پی تی وی به دیتا برین از برام او بوچی امکاری سروی کنه که کوی کسی عالی عقلی ده تزرید تب گهینی کوی دیوی کاری نکد
داكو دليفه بويت وقت داعش نبن فيمكن او وسيله خيار درست او خد داعش ند فياكو ابي شولي بكن دا خدمه ديني بكن بالعكس هدف داعش به خراب كنا ديني بي هدف داعش به تشويه كنا ديني بي داعش يك كسل قال داعش يعني كاك دلوا من البيت ابي بزانن يعني بلا ايكي داعش بلا بيجت فلان كسي كو بنافي داعش مفتي دانتشت دا بلا بيجني فلان عالمي اسلامي بي بري هينجي فلان بزقفتي دا بين فلان جهبي يك كس جناف داعش دانينا كنت بيجي مثلا عالم اكبيا مثلا خريج ازهر بيا ان خريج مدرسه اكاديميه مازن بيا ان عالم اكي مازن بيا خبره اكي مخابراتيه هاتيه بيا مفتي دكتور باگر داعش افبت كو اماجه بيت ددان بله لبوچي كو ام بحسب بتريا ولاتن عربي بكن كو 22 ولاتن هلويستا كيرون برانبر داعش نبيه قالك ولاتا بشتواني ليت لا كاك دلو نا بشتواني يعني هربوا علي سياسي بشتواني ليت علي او خلاف نافدينا السلطان والرؤساء دي منطقه ده هي او خلاف سببها كو هنا يبنى حوالي داعش هنا يبنى ديجي داعش بس تشتكى ديارهم يعني كو حسكم كو خلكم الكردستان حمي مثلا ام كردستاني صدينوت ام بسلمان صدينوت ام بسلمان او داعش قال ازديار كريا برايد ما يد ازدي كي بسلماني قبيل كان بالعكس او نرازي بينا بسلمانه او هاري كاريا برايد بسلمان بو برايد خويد ازدي كرنا شو منظمات الدولي او بيشكش نكرني وفيغاف كيجي هلويست حمي علماء الميد اسلامتيه ام لعنة طالبي هلويستي وام متعاطفا الجال هلويستي وان كرو وان كيتشو وان بابو وان كاسد خلكي داعش خلكي ازدير كدن بنظلم داعش دكتور او شهر مزاركنا كريارين تيرورستين داعش او كواتي كرين هاجرن بجن واكو تشكي ازدي بكورتنا حساب كرين اباتا كرين ياجي تشكي خلتي در حقوان داتا كرين تشكو ازدي مروفن وكردن بوچی نمونه ولاتن عربی چه هلویستک برابر کراسات شنگالی نه بوجه دست خوشی بود نمونه کومارا اسلامیه ایران کناوه کومارا نمونه ترکیه بله مشغول بحكامة توانينا بس مشغول بعلماء توانها بله مشغول بعلماء توانها هي فتوها هي لبريار دستي كده دستي حكامه دستي حكامه ده بجمانه من بيشي قدرته يعني دين حكامه ودين خدت تشتهي يعني وانا ها دين حكامه دين حكامه مع علاقه بيننا مش تدخلت تدبكين شكو او ده صلاه حكمه بس دي ساجواله بلا خود موقف اسلامي موقف ديني الشلاي حمي هيئات زانايت علماء ابا شرمزار كرنا موقف داعش وحمي تشتي داعش دردانه علماء يذكرنا يعني ازبي وكو دراسات بيجمانه كو مفتيت اردن مفتيت مصر مفتيت علماء كردستان علماء دربي كردستان ابي عالم بد ابي كو دين هبت يعني فتوى خويا كو ابا شول داعش كد هيج علاقته باسلامي بيننا دكتور تاماجه بيدا كو قالك كاج اماجه بيكيتن كو بيجن داعش بتر لعبه سياسي بالجهه لعبه ديني هاي بسيار اوام يعني الدين شيء سياسة بكتوسيلة سياسة شيء ديني بكتوسيلة سياسة شيء ديني بكتوسيلة بله شكو دست حالات دست حكام دانه دست حكام دانه الدين شخصيا منو تفجر بوشي شميا دين بوشي نمونا نا آبور اجبار بيروزيا ديني اجبار بيروزيا ديني اجبار بيروزيا ديني شكو ما قلت التاريخ امروباتي دا ادبيجن شو كس بدين نينا يعني هر انسان كشما دينك ها باوريك هيا بس مثلا ممكن بيقف كي نشرت كود فيجيان دا ام حمي ببنا خدان هنده بخاره دا صلاه مهبن ابوري دا حتى كتو بمروبكي جواكي نشرت ام حمي خوان دوابن نشرت جواكي دا مثلا ام حمي بزنس نشرت ام حمي مثلا عسكريه دا ام هنده تشتبزانه بس الديني دا ايش بشيكي يفهم بكد حتى جهه مازني انسانين بيديانت لو منك همي صلاه دكتاتور فاشتكن ديني بخد كنا كراسك وسيله ومجموعه كسب نابي ديني الحكومه كن وهيزه الدنيا شيانه الدنيا ماده الدنيا الدنيا او طبعا مروف الدنيويه نابي نيفج كيم ترخميه كظلام ديني نكونش بياما درستا ديني بجهين نخير ظلام استقلال كرن اگر نمونه دكتور اگر بحث داعش فين اگر خلق درست الديني جهجبان عراق وسوريا خلق دات تكلي ما نكاك دلبان هكو ظلام الديني دوره خونه دي تبا هكو الدين نبا ممكن وقت داعش هذا نابي اسلامي ما ام صاد النوت بسلمان كرد ام بسلمان ام حميده شو من حوالي داعش نمونه كردنا بس قالك لا هم اري ملاتي دي جما دا اردن ما اردن دولتك حدود العراق وغيرها حدود العراق وغيرها ابا
ترك حديده عراق بجريدايا بس خلكي بسلماني تركا حما خالقدان هاتن بنا داعش وبنا ام حميد زانن هاكو جروبك هاتن بتشك شناف تركا هاتن ان جروبك هر دولتك اوروبا هاتن او جروب ناسكيريا واويت انانا وريكت انانا حمي ناسكير دكتور امشي بيجن افريق خروا داعش برينها القاعده بوكو حرام وجبهه كون ناصر كوفيتا جروب اسلامي دنن ياسين امشي بيجن افا اسلام سياسيه نه اسلام سیاسی جی که نه اسلام سیاسی چو اوچنه بله اسلام سیاسی مجموعه کی کسانن حسد کن دین ببتا برنامه وانی سیاست جیانی حسد کن بس اف جروبت هنه اصلا اوه بدینن يعني جروبات داعش او بوكو حرام وبتاني اصلا جروبات يعني مثلا مخابراتنا ضباطا او نيت كود هي دوره تايبت ديتنا سر ويران كرنو خراب كرنو شنابرنا خلكي وملتا وشادنا افا مجرد ابتاني نافي ديني دينا سرخوا دابشن جريمه بكرين بس اسلام سياسي برنامه هي اسلام سياسي فهم هي اسلام سياسي مثلا نمونه اسلام سياسي دا كان برای خودنی بگفت که کردستان یک گرتو پارتا که حزب سیاسیه اسلام سیاسی بله برنامه اسلامی هنگ تشتی دینی تو ارگرد وکو بو برنامه خویی جانه نبتا وسیله هکر غایت توان یعنی کو راستیا دینی بین بکنه واقع نابته وسیله بس هاكو الصباحي مثلا ان بجنت هالبجارتنا كدابي هالبجارتنا تشبي قوتي يعني او فتوها تداني قوتي اوي دنگي خبدتا يه تسر قايمه اسلامي اوي دنگي خدا اوي دنگي خونه داي اوي دنگي خدا دجي خود دي هفنگي بي وسيله دينا چكود اسلام سياسي دا وقت تجي خود البجير اجي خود البجيرم تجي مروبي اجي مروبم اوي دنگي خدتا يعني قناعات رأي أبي دنجي خوش دام قناعة هيج علاقة تشديانة بيداني أمشين بيجن إسلام السياسي نابته جدارك بو پیدا بكرن آن چه نوان جورا رخراوندي لا بالعكس اسلام السياسي ممكن الريجر بد هاكو امبين هاكو امبين لا بخون الاسلام السياسي فكراوي بس اسلام السياسي شي كما قلت ديني تفسير بكد وبينت او برنامج ديني بيخت جيانا خوايا جواكي دا يعني افا بالعكس بس هاكو مثلا تهاتي تش قرآن حمي مثلا اف قرآن هندا عظيم تا چند آيات گرتن و تو ما يبوان آيات ما متعلق تبي جمانه بلكي او آيات يعني هاكو تبي براور داوان گل آيات دي بكي يعني آيات دي شوانات فرتن تبكي يعني حكومت اسلام داي هي ضروري پشتينگه ما هي سنه ضروريات حاجيات وكماليات يعني مثلا تبي يعني او تشتي ضروري او كو دين بيتي او ديك تبي تبي تشتكي كمالي تورغري يعني كو تبي افاد يعني افهني دينا طبعا يعني خلك يدي حمي زاد كنت دكتور تويك وهم شارزار كم دكتور في بيافي دا اف بيك وجيانا ان هبونا وان اينو اولن جدال هرم كورساني چاوت بيني اصلي بي تي في بويا طبعا ام سوباسيا خودت كن ومن چار لكولينت زانستي ایک شوان کردستان سیل ولات مالیزیا میں پیشکش کرنا درباره پیگوژیانا آینا و کردستان وگ نمونه و دیسا پیوندید اسلام الگل یه نه اسلام یعنی نه اسلام بجه هر کسی دیابد دیسا جو کردستان وکی نمونه سپاس با خوده بله چکو الدسپیکا شورش مید کردا شورش مید کردا وقتی ما دست شورش خواهد نتویی کرنه دست بکا شورش ما نه سر دسته چو حاکمیت ظالم بینه نه سر دسته چو سرکردیت عسکری بینه نه سر دسته چو کسابیه سر دسته شیخا بینه و او شیخ جی کاکدلوان شیخی طریقت بینه یعنی متصوف بینه التصوف چه یعنی اخلاق
يعني اخلاق ديني الدفع بها او اخلاق الجواك خدينا هر الشيخ عبيد الله النهري دس بك ولا الشيخ عبد السلام بارزاني ولا الشيخ محمود الحفيدي ولا سعيد بيراني ولا قاضي محمدي ولا سركرد كردا وناسنامه كردا مال مصطفى بارزاني يعني هم الشيخ ملابونا ابد هن حمي خريجه قطابخانه ديني بنا ويت تصوف بنا ويت اخلاق بنا لو ما نكد كردستان دا سوپاس بخوده اش نتيجه ويرو زانايد مديتنا علماء بسلمان ديتنا وديسا زانايد ديانات ديجك يعني يت مسيحيه يت يهوديتا يت ازديا يعني او فهم درستا ديني يا ما يا وانا بيك بهذا جردانه ما اشياء امد قيناغا ديرو كده بو چند هزار سالا مجال گرفتاریت جواکی هبینه مجال گرفتاریت جغرافیا منطقه هبینه یعنی نت خیره مدابیه بس مجال آینا دا ام دستک بینه ام برا بینه ام جواکی بینه همی تشتی مجالی بیا خاصتا الدم سرهلدان شورشت دكتور تبحث شورش كيلو رول سركردان كوبترا شيخ ملابونه يعني امشين بيجن ديانتا ونتوي الكردستان يقدو تمام كده بله آین هذا شاطئ تخواندن رول آین بود دیانته بله طبعا آین صد خود تعالى قلت يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني اف قاعد لما في قاف كي قلنا من التانيين خود تعالى از تدانا كرد ملاتك دي دايا مثلا عرب ملاتك دي دايا ترك ملاتك دي دايا بالعكس افاهن اياتك ايات خدينا خود تعالى بيت ومن اياته خلق السماوات والارض يعني اف نشانت کو تو خودی په ناز بکې او ته باوری خودی هبتو او تو راست خودی ناز بکې و تو آیات خودی دا یعنی تو برای خودی علامت خودی چند وی کونی دا خود تعالی بیت عرض و اسمان و اختلاف الوانکم و السنتکم اف زمانه خودی دا یمه ای وی جواب گفت که دولت بیت زمان تا اودی که و ناوی کلاسی دینی جو خب که بیشتر معنی از بیت کم یعنی دین مود بیشتر ایمان دین تا قرآن ها دكتور بوشي قال جارا غازدشت تقولت ببورة قال جا غازدت تقول بيشت عربا دين بو مصلحة خوا قومي بكارينا خب ديني وكيف خوا آفاكرن لما كردانش هم مفاش ديني وارجرن بلكو اما طبا سربي ازبر وواجبيت بيشم عربا خوا بيجرتنا وانيا نتوي خوش پیش کردن و دینش ناف خدا نهیلا و ویگاف که عرب بینه کمترین ملت ناف است جهان حمیدا ملت دی حمی ابد کو ما زانیه یعنی سنور خودی چما پاراستیه و سنور نتویش چما او پاراستیه افریقا هبینامه هما علاقه کو امد سر به جانه دا ما کرامت که هيا ما بلندهیه که هيا یعنی افریقا هکذا دینی خدمت کردا کیه بله گله خدمت کرد نمونه کرد مثلا او خدمت دینی مثلا اف شارستانيتا كردا اف هبينا كردا حتى موجودة يعني نمونه هرم مزنا كردا قدام كردستان هاتيه دابش كينه چشلاي صفويه بدان شلاي عثماني ان شلاي سايكز بيكو بابد تشتي كو نهلايا كردستان بيتا پارچه كينه و كرد ملت كرد بمرد ديني نهلايا كان جيبيا دم ديني شيخ وملايد ما حول دايا قوتيت تو هكو باوردار بي تو ایماندار بي و تو خواب پارزه و تو ناسنامه خویانه تای پارزه چون اف ناسنامه نه تبع خودی عدایته چون اف زمانه خودی عدایته چون اف آخو جغرافیا خودی عدایته تحق هيا آن تو سروی آخب آزاد بجیه یانجک هکر ایک هبت آزادته جه اشنا ببد تو براوانیش خوابی که او وقتی تو براوانیش خوابی که هینگ شرف کرامت پارسنه تو دف خودی قدردار و قیمت داری. بله دکتر حوالا ما شبیتن دمیم دایت اگر تا پیوک ما بتکم پرسیار درباره نکربن. والله پیوا من اوه کو هر عمل دومای قبی برنامه و فرصت کم هاتنه بدری افریقا عمل بر قیناقا که گلک دیروکیا بی ملتی شوج رفراندومه ام بلا بزانن کو چوا بهار همه رنگه ام وکو جواک کردی ام دید همه رنگ بن بله ام دیانت مجد جیک جدانه بلکه ممکنه وکو روشنبیرو ثقافت مجل دبره یعنی اوه تشتکی خدای ام شیکو دو جدابن بس تشتکو انسانیتی ام همه پیک و گیرد مثلا رفراندوم و دولت بونه اوه ام همی پیک و ایک ماله بو محمانه نبو ایک و نبو کسی کنجا اسهیوید کم یا ایک ام همی قیمت و روژه بزانن و ام همی پیک و
گل به بریارا هنه بنو دنگی خوبدن بو دولت کردستان ام همیل گل به یاد و هیویامش همی کردا اویا کو ام کرد هر برایت ایک بن اوید کو وگاف که شاشی رفراندوم فهم کریا آن التلفزیون و کانال در کم نه تشتاد جی رفراندوم ام واناج بشکل مصابر هبت بشکل متحمل هبت ام قبول کردنا و رأیاج بکن دو ماهی که دنیا نینه خونا بلا رفراندوم صد دنگا نید ام نوت صادش دنگا بین بس و مرزگتن بو همی کسی که های کرده که مرزگتن بو تلفزیون و برنامه دکتر شوکت سندی تایبەتمەندێ هزرا ئیسلامی هەروەسا مامۆستا زانکوازا خۆ گەلێک سوپاس کو تۆ میێوان بووی سوپاس بۆ هەر تشتێتە پێشکەشکری رز و سپاس بو سرکتن بو تلفزیون ساتلایت بادینان و هر سرکتی بەێ بینەرین هێژان کەناڵێ بادینان سات ئەv ڕۆژی وەکو گەلک ڕۆژێندی ئەم هاتنە داویا بابەتێ خۆی وێجارێ سوپاس کوین بینەرێن ما بووی پێهێویە من و دکتۆرێ هێژا و ڕەحسەڤک شیابەت تشتێکی باش بۆ بەرژەوەندا گشتی پێشکەشیوە کردبیت تامۆین و میێوانێکدی و بابەتێکدی پێک ڤێژیان لە کوردستانê berfirehtir bît û mûkumtir bît şad û bextewar bin.